22.5. po dobijenoj zadaći došli smo u Borovo Selo. Ovdje na ovom dijelu ispred San Marina prije lokala su se zaustavili autobusi gdje su naši prijatelji već u terenskim vozilima ušli unutra bili. Nakon što se kolona zaustavila, na kolonu je sa svih strana otvorena puščana paljba te smo krenuli iz vozila van, nakon čega smo zaležali tu po cesti i okolo po kanalima ispod osobnih automobila kojih je tu dosta bilo na parkiralištu gdje smo bili nekih 20 minuta, ležali smo. Među vremenu je jedan kolega odmah dobio prostranu ranu u nogu, nakon čega smo odlučili zauzeti ovaj objekat da ga uvedemo u čvrsto čuvani objekat. Nakon kratkog vremena smo kroz podrum, ja i pokojni prijatelj Šokac, ušli u zgradu gdje smo u zgradi zatekli konobaricu i 10 mladića od 17 do 20 godina. Nakon kratkog vremena uvukli smo u kuću kolegu koji je bio ranjen i preveli smo mu nogu, nakon čega je počelo ubacivanje naših djelatnika koji su bili tu po cest lezali, koji su ulazili unutra u objekat i do kraja akcije su se borili izbore sa krova, dole iz prizemna, sa svih strana. Popodne negdje oko 5, pola 6 Ilijan Rakazović nosio je bijeli šal, ušao je tu u objekat kod mene unutra i dogovorili smo predaju nas, to jest ne predaju nas, već da se mi izvučemo, a predaju njihovih civila koji su bili unutra. I po tome, kad su završeni pregovori, izašli smo napolje zajedno sa civilima kojima nije dlaka na glavi falila. Iako je naši bilo puno mrtvi, pobijeni, smo tu vidjeli na cesti da leže, njih niko nije dirao. Kad smo izašli napolje, taj Ilija mi je rekao, pitao me jesam siguran da su svi izašli. Ja sam rekao da jesam. Nakon toga mi je rekao, ako je ko od vaših ostao unutra, smatrate da ga više nikad nećete vidjeti. Nakon toga kad smo izašli napolje, kolegu koji je bio zarobljen, kojeg sam primijetio da mi nema, put centra dok smo išli, okrenuo sam se i slučajno sam vidio da nešto šareno gaze. Onda sam primijetio da je to moj prijatelj koji je iz naše desetine se, pošto imao zadaću osiguranja autobusa, bio zarobljen i inzistirao sam, tu je bio i Vukašin Šoškočanin, inzistirao sam na tome da ne idemo dalje, nego da ostanemo svi tu na cesti, pa makar svi izginuli, da njega izvučemo isto iz tog Borova Sela, nakon čega, nakon nekih 5 minuta do 10 žustrog razgovora su pristali da predaju kolegu koji je bio zarobljen i vozača autobusa ovog poleta kojeg su tamo vodili po ovoj drugoj strani, tako da je on isto bio predan. Po dolasku u centar tamo, kad smo došli, napravili smo jednu kardinalnu grešku, prije što smo ušli u čvrsti objekat, pustili smo njihove civile, nakon čega su oni uzviknuli sada ih pobijte, sada nemaju više naše. Među vremenu je, kako je se to sve ispetljalo, mi, Srbi, Jugoslavenska narodna armija, među vremenu je jedan vojnik se uspaničio i viknuo je preko megafona, ukoliko bude se pucalo, mi ćemo uzvratiti paljbu. Nakon čega su dobili oni isto zapovjed da spuste oružje pod iznikom, pustite stoku, sve ćemo i večeras pobiti po Vukovaru sve. Ja sam Komšić Ivan, pripadnik jedinice za posebne namjene Policijske uprave Vukovarsko-srijemske. Kako je prijatelj moj rekao i kolega, bili smo 2.5. negdje oko 12:10. Bio sam u drugom autobusu i imao sam zadaću osiguranje autobusa, ja i jedan kolega. Autobusi nisu ni stali, još su bili u hodu, evo ovdje je ravno. Drugi autobus, zadnji autobus koji je bio sa lijeve strane od mene je pucano po vozilima, ničim izazvani. Mi smo bili u vozilima, znači nismo izišli iz vozila, oni su pucali po koloni, po nama. Ja pošto sam imao zadaću da osiguram vozilo, dečki moji su izišli, uspjeli su izvući iz autobusa, mada su samo 2 vrata ima. Ja sam ostao na prednjem dijelu autobusa, kolega mi je ostao na zadnjem dijelu autobusa, a vozač je bio u sredini. I nakon jedno sat vremena kolega mi je ranjen u desnu nadlakticu od dum metka. I tražio od mene da mu pružim prvu pomoć koju sam i učinio, mada nisam imao samo jedan zavoj. Negdje oko 3 sata već je vojska prolazila sa transporterima i sa tenkovima i konstantno su bile okrenute cijevi prema nama, ne prema njima. Kad prođe kolona, oni su pucali. Kad se vraća kolona, oni stoje. Tražili su od nas da se predamo. Ja nisam htio, pitao me kolega šta da radimo, ja kažem, to je na tvoju odgovornost, ja se predati neću. I izvršili su veliki pritisak na vozača poleta koji je
na njihovo neprestano nagovaranje da se predamo, on je rekao ja se predajem. Ja sam ga zamolio da ne izda nas dvojicu koji smo ostali u autobusu. Normalno od psihofizičke torture on je popustio pritisku i rekao je da ima jedan na prednjem dijelu autobusa i jedan na zadnjem dijelu, on je ranjen. Tražili su od nas ponovo da se predamo, ja nisam htio, ali sam vidio kako je lijeva strana autobusa bila izbušena kao švicarski sir. Kroz rupe vidio sam četnike na lijevoj strani. Kaže, predaj se, bacit ću tromblon. I ja vidim kroz rupu da stavlja tromblon na pušku i ja sam se uspio povući do pola autobusa. Onda je tromblon udario u lijevu stranu autobusa i ja sam izgubio svijest. Kad sam dolazio sebi od svijesti, od šoka, od sumpora, svega toga, primijetio sam da je neko u autobusu iza mene. A pošto sam imao pancirku i kacigu, nisam bio komotan, nisam mogao pušku okrenuti na brzinu, već sam uzeo za zbrojevku, a već mi je došao četnik za leđa i stavio papovku tu iza desnoga uva. Kaže, pomakneš se, mrtav si. Ja sam se morao predati i izišao sam iz autobusa i odveli su me u ovu lijevu kuću, evo ova tu preko puta, u dvorište. Kad sam ušao u dvorište, njih je bilo negdje oko 100. Ima jedna šupa tamo, u toj šupi je bilo pa najmanje 50-60 sanduka, zelenih sanduka, jedna municije, granata, ne znam ni ja, sve nije bilo unutra. Tražili su, od mene ispitivali ko nas je poslao, čija je zapovjed bila vamo tamo i onda su navalili na mene nogama, šakama u glavu, vamo tamo, pa skidaj pancirku. Ja sam bio u šoku, nisam mogao ni skinuti pancirku ni tišta. Onda su oni našli neki dva pametna pa će skinuti pancirku, pa mi skidali pancirku preko glave. Umalo me nisu udavili prilikom toga. Onda sam, izgubio sam svijest par puta, onda su me poljavali vodom da dođem sebi. I jedan puta sam došao sebi i sad skini pancirku. Ja bi njima rekao da ću ja skinuti pancirku, ali nisam mogao više govoriti. I ja sam na kraju skinuo pancirku i kao skinio opasač. Ja pošto sam imao jednu šok bombu i kašikarku M75, kad sam opasač skinuo, kašikarka je pala i šok bomba, oni su ko po špagi svi legli dole. Da sam imao oružje u ruci, vjerojatno bi se spasio. Ali onda tek kad sam izgubio pancirku, kad sam izgubio sve, kad više nije imao što da mi štiti, onda je bila masovna tučnjava, tako da sam više bio u nesvijesti nego pri svijesti. I već odigravalo se to, ja sam tu gubio film zato što nisam bio svjestan svega, a kolege su moji ispričali kako je teklo taj sam vid. Onda su tražili od mene da nagovorim naše da se predaju. Izveli su me tu ravno rekli su do ove bijele trake, čim pređem bijelu traku da će pucati u mene. Tražili su da ovima dečkama u Samarinu kažem da se predaju kao da im oni neće ništa. A ja sam na sebi vidio šta neće. I ja sam morao reći predajte se, rekli su da neće ništa. Oni su mene odgovorili mi se predati nećemo. I onda su me vratili tamo, kao opet me tukli, da sam slao sugovornik, kako nisam uspio nagovoriti da se predaju. I onda opet tučnjava, onda su nož, pištolj, usta, bilo je neko đubre, jedno 30 metara. Vodili su me tamo 3 puta na klanje. I sreće, taj 3. puta ne bi ni znao da Siniša Rakazović je došao kad je već bila ta primopredaja da se izmijenimo njihove za naše. Siniša Rakazović je rekao, kaže, vratite ga, neko je vidio da je on tamo, kaže, što ga niste ubili prije.